Viti FM Namboti Gay Punches, celebrating 19 years. Yang kau Viti FM 92.2 FM kami dah ngai kaci sibi tal tunga bekenda na diwa en rosul korona miniti en salika kamre kau Viti FM 92.2 FM. Nandun mga tal tunga mengon na bugin nanda ya uango ni mboti en mbongi binaniku en nanda warong ital no la sekina adabotun na itabi no manindon singa wa doro tuna ba kavi nanda bitu beka sangin don susengo na ba dori sebe kimni telanga na susengo na tsuke na mbongi ni kuwa en nabuguni nanda programo en nandun mga tuko en washington ngono binango when ya woni mboti wabna kina bali we punjo celebrating 90 years en nabuguni no be toko ni en mbongi en denda ye ya en nabuguni nonda itala no lasa en wasini ngauna binakango en reda taltunga nabuguni veka ba ritiko en ngonongo en nabuguni sota ni dins ba ritiko en final lebu en moni madango abeke ba mula taltani beke mini sa sema taltonga mengo en Facebook page ni Viti FM en washini ngono binango wambula ramba tsinga ni bekenda en washini ngono ba mula tsani ngono masi besi veli loa iseni mbola bina mai ambasonga lambasa en nabuli nomdosu sengo na taltonga kerto nomdilo alawa en mbungi ndai en nabuguni ananda tal no lasa en mbungi ni kuwa en tal no lasa taltunga en walisanga en buguni tal no ningito er nduba ziritu en ngoni liu bunga sara na itala no en ndo runga da en batinta no na we buno ni sosiangona bunga talanga ni tal no en ndo rongoda tu e we ratalanga no wekanda ya da ndo ngona sa tiga bu rongo ba ki toko mai en ndo ngona en ndo na dorbo ka kilai leo busara en sotso ningito menesinu en nabuguni angito ragabi e beira na ndo angito ragabi tu mai anasino en ndo ngauna rongo ba ki sartsku en danango en ndo turanga o Filipe Reliva en ndo kileitu na totolo e tu wana turanga go en buguni angito ngona ragabi resara na magisartu na beti meso en buguni non raba barote kirtu en buguni finala ni sotso taningito ragabi menasino en ndo nembaki na makisartu na sa rongo bagi taltunga na buguni bagando mumbula ni wing ni timi ni makoi o ya na dorbongo o Filipe Reliva o ko en dua talanga ambau kilai na buguni ngito ragabi na sa bagana sinu na rongo tatongo ni sa dambe de ngona timi na sinu ngo endo talanga dan ratalanga na sotso tanga ngito nga na sinu era sara na makina be timi so na buguni pambimbi wana timi rongo finala na timi ni Mativalo na bugunon ratau sota ke na timi ni makoi ratau rana na magisartunga buwan no wingo na buguni na kuko ni gitu sa chia te ki ko ba ko irle ni bonua ndo le beto ko ni timi ni makoi na buguni dorbongo ke na totolo tiko bua na dorbongo ia ena ngauna saranga erna na magitugina ndo na code ngai baidori na code ngori merto sabi pasi orto na backline nangona sarangar to lebi pasikina na kaukawa ni be pasi daka ni go liado sara tabu tu na polongo wana wing to tolongo ni timi ni makoi na nona toranga na dorbongo na polo ni ragabingo ngai mbiute ndo na didi bombera ireke de bagando ireke de na wing mai ni timi kandua kene fullback ortona inside center kena outside center artonga ikinda tala na kuko talanga ni tia kena kela e aveni wana turango no na didi tuge ni mele itambaka na sikoa na leni sikoa araga ikinda talanga na leni bono irrando ni betoko ni timi ni mokoi ni sambiutu na leni sikoa na lebunga ni no na ndomombulo takanga na lebu ni kela e adu tuani sibita na leni sikoa wakandua sara wole katan ni tabu tumai na stoa ni hemage ko tokonga mengore na kon ni rara mai wale lebu ya no de tal no lasa en mbonga binani kwa bambota ni na bunga tal tu ni tal no lasa e tongo de bekemni en wasini ngona binango anda babana kina vale bo be punja celebrating 90 years en bon no de tal no en mbonga ende ndai Viti FM Namboti Gay Punches, celebrating 19 years. Ya sama mbola changa ni ngori bekemni ke na semoto mengori masibesi be lilo ando bola binaka mai mbasonga lambasa wakil labi insufficient funds ndo mbola bina mbola changa ni be nef atau dilangi mai ingilangi
seme Ingilandi Bill abatuboka mbole binaka nanaita Rubina mbole bina mindele indamanu tiko isuba wanga mbole binaka mai MHC na bukuri ngarabitabi Jay na Isaki mbole binaka mbole tinga ni matatimi ni matei na sau babaze na koro o matei na sau serra na imbosa ndo mbole binaka mai bypass bunda mai lo toka ngori merikula ba mbole binaka na bale bina siama taltonga mai na mbongi ni ko mole kalu temba ariata megene ni mangani kene bertone timi ni under 18 kene timi ni under 19 ni nasino da baka samota kara be chi so era do by tu con London ni mai blues era na nda offensi tondo nga kortondo bazor tona timi ni na moli o era na kene ndoni bitokoni mai na moli mai mpeni uzi wa mbole binaka na bale bubaron to mai Port Vila Vanuatu makara sese tu mai BT FM isibina bale buna sema tu mai na mbogi ndai tostunga pamalwa na bibole levi e Vanuatu oi kati Miriama lokitirasi mbole binaka ratu isikeli kele ibalu mbole binaka na bale buna sema tu mai na wasi ngono binango abanu ni bina taltunga ni bikem ni na buguni ngarabitabe e na ndi talno la sera mbogi ni ko sana mai da taltaki no programu na mbogi ndai na bodu bito ko ngori ni punjas celebrating 90 years na mbungi ni kuwa bina bole bina bitokoni na bole bina bitokani na wasini ngona binango ndaraga meso talchukare kabini mataka ni tokani ngani benga rabingo makra siksaka